Assalamu alaikum. Бишкек Хабар каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 2020-жылдын 8-марты. Бизди аял заты көрүп жаткан болсо, дагы бир жолу 8-март кирип келе жаткан байрам мырза менен жалпы апаларыбызды байрам менен куттуктап коелу. Биз убакыт албай көрсөтүүнү баштайлы. Немет суналарды көрсөтүүнүн биринчи бөлүгү. $210 Mercedes Millennium жылы 2024 коробка автомат, салону кожа, кара түстө, баасы $4900, номери 0706 33 64 66. Golf 3 кара түстө, жылы 95, 2 объем. Моно же? Моно бекен? 2 объем моно? Инжектор бар. 2 объем инжектор экен, баасы 175 000 сом, номери 556 88 67 99. Болушкан экен, болушуну келишимдүү түрдө сүйлөшөбүз дейт. Audi 80 B4 279 пробег, жылы 92, 2.3 инжектор, механика, 150 000 сом. Срочно сатам дейт. Варианттар жок экен, только наличка дейт. Номери 0227 00 01 24. Мерс 124, жылы 95, 2.2 плита мотор, механика, 5 ступка. Баасы $3800, номери. Passat B3 универсал, жылы 92, 1.8 моно, механика, баасы 165 000 сом, номери. Audi A6 серебро түстө, жылы 95, объем 2.8, механика. Достор, бул жерде баасыны 200 000 сом деп туруп, анын үстүнөн договорный деп жазып коюптур. Баасын өчүрүп, кызыккандар болсо чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. $124 Ешка, жылы 95, 2.2 механика, баасы $4300, номери 0702 66 44 55. Audi A6, жылы 98, объем 2.4, механика, расход 910, баасы $3000, номери. Достор, жакын күндөрү комментарийде ушул Toyota Preview үлгүсүндөгү унааны сурагандар болду. Бул жерде бар экен, жылы 2001, 2 объем дизель экен, механика 5 ступка, баасы $5500, номери.
Passat B4 sedan. Көк түсті. Жылы 94, 1.8 моно, 145 мың сом. Номері. Вента, жылы 92, 1.8 моно, расход 7.8, коробка механика, бағасы айтылыш бағасы 200 мың сом дейді. Номері. YouTube'dan bir şey kabar. Sıçtırı universalını көрсетеміз достар. Жылы 91, 2.3, коробкасы механика, бағасы қанша кәмді? Басы 180 отмаз. Коробкасы автомат па? Автомат коробка. Түсінесіздер, бұл жерде жазып қояды, чоң қылып коробка автомат. Номері дағы бар екен. Бұл үш қанша кәмді? Бұл şu 170'lerге береміз ғой деймін. 170'ге береміз. 170'ге береміз. Келісімді түрде сөйлесіп бересің. Құда қаласın. Жашыл түсті Mazda 6, жылы 2002 объем, автомат $4100, 277 пробег, номері. Ешқада сор жақсы алып екен. Жылы 96, 2 объем, автомат. $2900, номері 0709 38 64 94. Сор, бұл жерде Golf 3 ұнасы жақсы алып екен. Түсі ақ. Жылы 92, 1.8 моно. 165 мың сом дейді. Номері 550 02 77 02. Төрт екі объемдан 124 ешкі. Жылы 94, коробкасы автомат. Бағасы $4500, номері. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Объем 4-2 ба? Бұл қанша алады? Түшіп берем нормально ана тұрған кіші болса. Реальный клиенттер болса түшіп бересіз. Реальный клиент болса 4000-ге берем. 4000-ге беріп саласыз. Мотор законный, коробка автомат. Hazır şu momentте bakın несін жаза шығып? Ештеңесін жасабайсың. Только айдаш керек. Коробка, мост, бүт орнында, ходовой бүт. Летний дөңгөлектерін қосып берем. Az зимний тұрады. 4 летний дөңгөлек. 4 дөңгөлек летний бар. Номерде дағы бір көріп қойлы. 0708 61 41 01. Mitsubishi S5 жылы 2000, объем 1.6, простой мотор дейді. Коробкасы механика 500 ступка, басы 130 мың сом. Номері 501 80 1608. Passat B5, жылы 97, объем 1.8, расход 8.10, коробкасы механика, басы $3000. Номері 0707 44 34 47.
Кызыл түсті Audi S4 жылы 91, 2 объем, моно 200 000 сомдет, номері 0744 8005. Достар, біздің бұл чалырышыбыз аяғына шықты. Видеолар сіздерге жаққан болса, онда лайк басып қойыңыздар. Біз кейінгі чалырышты көрсетуді улантамыз.